Dobar dan i dobrodošli. Danas vam donosim recept za nevenovu mast. Primjena nevena potiče iz starog Egipta, odakle se proširila na Europu. Neven se tradicionalno koristi u vidu kreme za rane koje sporo zarastaju, ogrebotine, posjekotine, kurje oči, bradavice i sva druga stanja u kojima je potrebna regeneracija kože. Primjenjuje se isto tako i kod raznih kožnih oboljenja, kao što su dermatoza, akne i ekcemi. Cvjetovi kod nevena su žute i narandžaste boje, zato što u sebi sadrže karoten koji se u našem organizmu pretvara u vitamin A. Ovaj vitamin je antioksidans koji sprječava oštećenje ćelija. Mast oprati u 9 voda. Miješati mast dok se ne izbaci sva voda. 2 kašike svinjske masti otopiti na laganoj temperaturi. Dodati 30 cvjetova nevena i kuhati 10 minuta. Povremeno promiješati. Ostaviti da se ohladi i tako odstojati 1 dan. Onda ponovo zagrijati, procijediti i sipati u staklene teglice. Kada se nevenova mast ohladi, staklene teglice zatvorite i čuvajte na hladnom mjestu. Ova mast pomaže i kod proširenih vena. Možete da je koristite svakodnevno tako što ćete je utrljati na oboljela mjesta više puta dnevno. Da li vi koristite nevenovu mast? Svoje utiske možete podijeliti sa nama u komentaru. Ako vam je ovaj video bio koristan, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite na kanal. Veliki pozdrav!